blessed be the name of Jesus. I'm getting go for the Hosanna, 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 Hosanna. How boy I'm not gonna be so loud. After today, my life will never. After today, I'm getting offered after today, after today. What's about Modimo Hari by Kepita Boma Bona? House of Kaloma Bona. Hasuri, Battle Valisigo, Magabatabe Bashui. By Israel, by Heta, Babone by Kepita, Bane by Yebi, Bapapa like Auduma mates. Utsoto di bona ntotso lo ntsama go tla di bona di phaphalle. Modimo moruti babe le rena moshe ha le ka mo a le ka mo a le a bula ha le ka mo a le a kwa Modimo ba nkutla Modimo ka yona ntho e wane o gona go bulela ba bang ka yona a ka gama ba o lelekisang ka yona one Lord, different purposes. Toyo is swearing. How we now come in fit the Yobule? How the lake is sang Yabakwan? As yet to recover la wena. I can recover la wena. Recover la soul. Recover la soul. Oh, Papa, I'm going to talk in Yabula. Ako mo kutatora tona ya Modimo Yabula Hape yakwa Elia ulakwa la Modimo for 3.5 years Abula hape Kika hope minire saurisi kana ayakata Lelele sasimona Siakamo Modimo Saurisi lukula Erina meneka ofe I'm talking about Modimo to come and say, come in the tower. You go look and say, come in the tower. You go to the Udumel, Modimo Karakanana, Kama. You go in there. Come on, Lord. You go to the Mahaladi. Come on, Lord. You go to the Sishabasaha. Hallelujah. Elijah was a man like us. He was not an angel. In the name of Jwaloka Papa Nkore Arabe. Ako mo topela o kotsi ya o rapela. Tlola di WhatsApp group tsa di tshele. Go tla thapelo. Tlola di tshele. O kotsi ha o rapela. E re no bele go fela. O bana bibele re thapelo ya ya lokile ke na le ba. How seba o bua le batho ka yona. How rapela o bua le Modimo ka yona. Ke bo ba re ke lo jwetsa Modimo ya. Akora kisa esa batla batho. E batla Jehova. O re le kudutu le morena. O monate hakaka. Ke bo isa ke ena. Wa o sa rapela wena le Modimo a le sa buisana ke. Atsiba power ya Modimo. O gona o bua le wena le ha batho ba o blokile. O kata masai ke ba se ba thoki bua re Modimo la batho ba sa o dumedisi wena o goma makama wena o rapela wa mungu le ka ra tetena ke aluka le soho ke aluka
kuyazwakala kulo mehluko uba asekhona wotamahanda abasaya Mosotho a re ha o le teng ha ke hloke tsebo ya thosohle hobane wena ana ke reng Jesu ntika o ska tlaba ka dintho tsa hao Jesu o ntika ska fafatsa ka metsi ya hao Jesu ai foma ke bane fa for Jesu ntika ai ona batho ka teng ke re Jesu ntika ke bahle manka pamana ke batla Jesu fela a ke re supe modimo re batla Jesu re batla Jesu re batla Jesu aliko igama elihle osakamana o bitso le rateha ke le letlaka e seng ha le binwa ke manyoloi ha le binwa ke batho ba nang le dikoloto batho ba nang le mathata ba ine ba le bina ba le karatrongo ka tholofokloto ba re o ya halalela ba re ezulwini kulaula wena emhlabeni kulaula wena zonke izinto zilawulwa kuwe ba re wayekhona emandulo umhlaba ungakabibikho wadala umhlaba nezulu halleluya amesalule modimo yasabalweng lilimo abaphakisele zore omtikane modimo omona motala rapela a re ke rapetse tawanyane ke rapetse hagago ke re moutlwa o tlo ka utlwa lentswe le ga ke tlose motho mohau wa ka o leka le ha ebe batswadi bao ba sa le yo mohau wa Jehova a ko rere le motho a pela gore mohau ona o leka mohau ona o re leka a re hloke le gore re sebane re loyane ba mohau ona o re leka. That is why molong o na le sports scene ho na le teki town ha di na taba la di ka ba shopo ye one o kena mo batla modimo o yentse different o succeedela o na le competition o tlo katleya ho na le batho o ke wa tleya o sena ntlo o tlo tswalla ba ntse ba seba o tlo tswalla ba ntse ba loya e le ko bolelle ntho ya hao e batla ntho ya hao e sebetsa hantle ha o na le batho ba ilwantsha Jesu ha sa thagisi ha kgone ho pholosa akore ke shapela akore ke lebo batho ba ne ba re ba mpolaye akore ifere ke lebo batho ba ne ba re ba mpolaye anti ba nruta thapelo ka jeno re batho le tseba le ho rapela a se ka matla a se ka tshiseho ke ka moya ho moya halalela moya wa nnete moya wa tshiseho ke manipulutse batho we mantswe no re ntse ke phela ska tshaba go re ke ntse ke phela ke a tseba le batle mara ke ntse ke phela mosebetsi o fedile mara ke ntse ke phela ke mo mambare bosibo na to lebo a bophelo akore morena ke leboha bophelo ke a bona koloi ke tla reka e nngwe ke leboha bophelo o mohau wa modimo ke kwetsa e kaka na ha isa le mphihlela ke maketse fela waka bomusa ayala ba usaya o ke bona ke phela nje pamisele tsoro ho hande modimo ska saba ko ro handa saya ba ya ka ba tu ka no le mabitlela
Ate maladi ruti dakani pina eri wathika ubona uNkulunkulu akayenzi uyakhuluma uba athika nothing will happen la ka ba di doctor di sainile ha ka tsitsinya hlooho o se bona modimo re ko jwetsa hore e ke ya etsahala Tolo ibaba ka wena ka wena ikeke Ona hosa ako waivero ba ne modimo sha ke bana le bopaki ba ro batho ba ne se bo right ile off He lifted me up from the deep valley clay and he planted my feet on the king's highway and that is the reason Oscar Shema Jena ki jampele wena ki jampele ya sitse mabikle Nahana Yeah. so tlo thiba lasana mo ha worship a tswa mabitleng o tlo jwetsa go ne ke bodile wena e se le 4 days ke latiwe ke mohao ska go bona re hlaka jena re hlatswitswe e hlatswitswe ka mati a tona a re tlo tristepa wena a re tlo pinela ya re shwetseng a re tlo impressa wena re tlo phahamisa ya re shwetseng la o sa re dumedise re atla kerekeng wena o no le siko sefapanong nna ebile ke a o jwetsa o keke wa kgona go mpolaya ke na le ya nshwetseng ya ona batho ka kereke kere o tla mpolaya jwang gobane ke thagisitswe Bibele re ha isa le nna motho ntse ba seba ka yena ha isa le wena ile Bibele ha isa le wena ya phela akaga ga molaetso mo Satan o start up his speed so bulala into njengani e ringa bele kaofela o tla ipota ka ntho hlatsitsweng ka madi o tla ipota ka ntho re le kena ka la mollo wa ata mollo ha o itshise o ikena ka la ditau e khutla e phela hobane greater is he who is inside of me ever to apollos was religion apollos ke relation Diamazi msheki wami adalali ya adawose la peshani kona Kibo mambari ki moni Jesu Kana kwa COVID ki moni Jesu Hani sebetine fela Ki moni Jesu Nehakatsama ya hohonya mo ritualifu Keke kasua pomena hamoni bo Kumana unalina nirila haile si kokokelo sahay Kisona zensirisa Unteka tafule pilaka Unsenga ni rasaka Unkotiti hoya kakaoli Uhope waka wahapatea Nihameli tate makandaka Impa Jehova Ukamfumana Kinekile monyani sebile kihudile Akisoboni ya lukile Allahilwe ki Jehova Irima musabile bakeke baswaba Bakeke basafwa kiniho Irima jwalo kataba ya sihoni Ekeke benyama ya sisiyeha Minatoka basara ukakalamaru Afika ni fifo Rubisi swale sa Jesu Kasina usuka Kisikiwe ki Jesu Kidusi Agora motopila wadulo morene dula Ashama motopila dula Yamusabeti usashi dula They that wait upon God
moruti ba be wa tseba ke la ka ba bitsa tsatsi le leng ke tsa digaladina but modimo la nka ntho e nsokodisitseng ka 10 years last year ka March ka re sekete ha ke reke ya more than 2000 seat ha ile mahari ke a re beya date ya o ipona ke re modimo re bula ninga re hona le monse ka re ka di 14 tsa December ke open ho nkgasament ka di 14 ke a nkga perfume regame ka ofela abo sebe makhelwane re modimo tlo yetsa o tlo yetsa baloi ba shebile o tlo yetsa ba sa o batle ba tse ba beteng bana bao ba tlo hola bana bao ba tlo graduate hape nyaupe ha ina bana nyaupe ha ina pupelo regame ka ofela utlo batho ba re ngwana ke street kid la ka se bona street kid ka labor auto we ka se bona street is tswala ngwana tente ena haiwa thomone nngwe ne o duba e tla be o e ka le piso la Jesu ke ka le piso la Jesu moya wa malloyi o tla be o e at the shouting of the name of Jesus every knee shall bow ke sabe satana ke sabe le baloi ke mataba o wa tsika noa ke toya Yesu o ke wa loya ka moriana wa no se tswa ke modimo wa ka o mela modimo modimo wa ka le ona se khare se o ke santate jama mo thopela ba ke loye aska saba ile na ke loye na o ka wa ilata malawi ha ke loye ha ke tibe simplement sourire à toi, il y a route à toi. Vous commandez, I declare the comeback. You are coming back. More powerful. You are coming back. Ukamu hukalan tempele. Ukamu husalue. Ukamu hula Samuel. I want to fight for I get down. Who told them to show up? I'm going to put them on the road. I get down. Who can look over here? I get down. Who can look in Yalola? I get down. Fatling akupa tempele ka khutla tudisa ya o profeta ho nku ke re hanna o kinene skepsela rwa kuwe ke penina na kongwe penina se satana ke ntwe hirwang ke modimo modimo ha ba ka o hlonolofatsa o hiela le baloi modimo ha e kgone o tswella ha o sena ba ithiba modimo e lwana hantle ha o na le disatana ke ka ho bebelele no weapon formed against you shall be able to prosper. Ako sabi na ba tuwa na ba uthiba maso? Thank you for teaching me the secret place. When I took it last, it's okay, no? Like you got 100% apple. 100% deal. Apple, you didn't say that I'll pay them. I let me try to win a woman. How many moments are the fancy loom? I won't try. A ring on the neck of it. Seven popular Mudima, how will I want desire? How can talk it like to Subanica Maki Washini? Ubaka Tamakayo, no, Camilla, we are Ludima. I need Porto. I need Porto has a Yalicano Shokale I. And I need Camille cheese. When she saw how to cheese,
utlwa yotlo o makhotasa bohloko bo ha bo tlo bolaya modimo o bolaya and how wotlolla ba bangata ba nana wa wotla banana umadimabe kanti sitensidi le kamata ba basa re ka ba madimabe jwang re tswa sidibeng sa madi madi jwang a lefile molao o phethile a ke re kaofela ho phethile buka ya Revelation 12 moruti belang ere mosadi a utlwa bohloko bo boholo kanti ke bohloko ba pele ho na le ntho tse ding ha di tlo fihla ka washo because sometimes death can come disguised as death modimo ha o etse ka re wa sokola o batla ba romba ngale ali puku ke modimo aka kare ka o ya tshwatle ya batla batho ba sina nnete ba tsamaya nnete ha e kgone ho hola ka hara mamenemere why modimo a emela ho Lazaro a shwe a utlwile ho Lazaro wa kula ba mo fetitse ka nako o mo ratang wa kula 3 more days haketare hake no motsusa o robetse satano na ga ishwile modimo re ne robetse ya a go mo thapela le sa shotoro ya ile robetse le sa shole nyalo wa hao ile robetse ala ka sheno ke ale susa le mo hondere shebe mo thapela re ba ngadile ba na ishwile ka tirobetse o postile Facebook ba na ishwile ka tirobetse after 4 days get after 4 days afisha tawia le loko ba shuru afisha rabo safele ke bo mamba re husingile mara o fihlile ako wave ho bonile mara o fihlile musana tufanira mara o fihlile Atba fitare o wanya le bona a le mail kae tente na tlo botsa satana o ba beile kae bana ba mo tate ba kae wa ba le siko hae satana o ba beile kae go bontshe le bitla ya ba ba go yena mo gena go ho go my Lord, come and see. Okay, na tlo bona batho ba ne ke ba bitsa ditšhomi ba kentse tlo bona batho ba ke ba kentse mosebetsing tlo bona batho ba ne ba mfounela ha ke sebetsa bona le phone ya ka e thotse morena tlo e renga bele tlo fela fila pelo ya ka o yentse re mothala ke ya renga re sofa slahlata ka ti sofa seo ke tlo bolawa ke re renga mene ka ofela e mpaga jeno ke ro fihlile Jesus is approaching your grave e renga mene ka ofela Jesus is approaching your pain. Jesus is approaching your situation. How officially we can battle knowledge? Le motola mo tiskiti. Ya pera hantle mara ke na le lejwe. A ke le pela batho ke a tsheha.
ga ke le one lejwe se bile ke nwa jwala ke sa bo batho ke kamangara ba bashaya o na le lejwe le kgona ho dula o le sabapo lejwe le dula o tsamaya ka kolo ya selemo ba go se utlwa o sena molemo go na le ntho tse dingwe o ja ka gare o nona ka ntle o hlahelle batho ka o phetse ka ntho le bitla le tsamayang e be la mene ka o fela ke ka ho bibile di pelo e mano pelo e bodile ke manya ka itseba ka ise Jehova ya le kula di pelo are wanaka mpepelo ya agora ke sehlabelo sa ka ya ago phamise le tsore ke sehlabelo sa ka ke nna ka sibili ya so morena mona bukeng ya Diketso 3 ere Bibele he was seated at the gate kore Bibele ya hlalosa the gate was beautiful but the man was miserable. I know people living in beautiful houses with miserable heart. Some people they can pay to fix your hair while they destroy your heart. It's about who's babang baben teacher can keep out who's sitting. Ohana koloi marana hot. Ringame le ka ofela ringa. Bona suna ofeli. Jesu makaya batho. Batho ba fitla le weekend. Mareta ke ha re morena. Ga o tshepa o kwa morena Jesu. Ga tseba ona le matla. Mara o sa bodile na le ba bang ba la o ka ya o skiti wa mo thusa o so bodile ba go le itikona o batla modimo le tshele ka tia ba tsebo re le tsogo la Jehova haleluya haleluya haleluya. Every case is cancelled by His grace. God, Lord, cancel my case with your grace. Go and tell it, Lord, cancel my case. Whatever una le totsela, di etsa hetse ha ngwe mara di a ipheta. Ona le thongwe e etsa hetse 5 years, ma o ka inahana no, o kula no. Satani hasa o bula ka di mistake o a theka ka guilt. That is why mina thokwa le ati Jesu. Unambona. Hakelela jwalo. Ke mamba modimo bone. Go re makhelwane modimo bone. Ha o bona tente mo tsebe ho ke le tshwao la modimo. Ha o bona motho mona TikTok o mona ka mahlo o tsebe modimo o bona modimo re o lile ho lekana le kasi le na le mabitla le nyalo le na le mabitla ka le biso la Jesu. But I'll say I'm all like a shame. Today, I'm gonna separate between my people and the Egyptian. Batho ba tseba go matha dikelekeng tsa sekgowa ba tla mmona modimo wa sekgowa.
ringa mene ka o feta ba ka mo e fa khedi a se shashene e fa khedi ki matla Apostola Paulo sura ke na dihlong ka e fa khedi ya Kriste ba e fa khedi ke matla ore ke ne ke le monyane ke hodile ha ke so bone ya lokile mara e felle mo ile ha ke so bone le bana ba modimo a se modimo fela go ntata rona go tlamele go kape se fela se le modimo wa bana ba rona ya le nkutlu ke le tlamele re bine se fela se le modimo wa bana ba rona e ringa mene ka o fela because Satani ha sa thole pelo ya hao o le matsa ba ka pelong ya hao Ukeke wa thaba bona ngwana hao a le di drugs la o worship mona pelo ena hao ha ino phela hantle because ngwana hao o mona tauwe ka re lefu a tshwere jwala le skata ba ntho eo e o ja khotso that is why ke re mo Joshua o re ha ile nna le ba ntlo ya ka ke bo mabala ke ba siya ko phamisele tsora ke ba siya la paleso ke a le lata ka le bitso la Jesu le ba la sunya ba lata re khathetso pata mafuba ya dihelele Luka chapter 5 aksa bana bebele ka ibua yes re Jesu a fitla a thola ba hlatswa matlo o hlatswa matlo ke le tshwao la hore wa moela go hlolele mara teke le bua la ba ne ba sa tshwasa ka matloa ha ba ka batloa o fihlela a fihla gore ke le ba modimo ra ke ka tloa le ha ne ke shwellwa ke bana ha ke ka tloa le ha ne ke fellwa ke mosebetsi ha ke ka tloa e re mene ka o fela Ashena modimo tlo patala batho ba hanneng o tloa ale kutlo ke re modimo tlo patala ro hanne o tloa la di family ne di tloela Lord, my children, thank you for holding on. Thank you for holding on. When the odds were against you, thank you for holding on. I want to man in the call center. Khala hono phone mo. Uno emana kwetelele. Longale.